Para selamat pagi hubat tahaganupan. Paima ipuka hita lahuanta dear iboge hita renungan harian bata nagabe panotap na ibagas makorjahon lahuanta sadarion. Maritehon ni ai pasada hita uhurta maratonggo mahita. Hamba panamin na isurga, terima kasih sombakon hanami hubamu Tuhan. Halani pasu-pasumu, halani kuasamu na manjagai hanami, mbani na maristirahat hanami Tuhan na bedari nari, janah puho hanami bani sogot ni arion, ibagas sehat jorgit, janah panorangon Tuhan, sihol anami mamuka lahuan nami maritehon ni namanangi on hata haguluhan na humbamu. Maritehon ni ai hadir maham bani uhur apa pikiran nami. Tondimu mana mangajari hanami nama perguguhi hanami makorjahon haganup horejanam-in. Jangan mangajari hanami ase totap hanami marmalas ni uhur ibagas naman lahoy lahuan nami siganup ari. Terima kasih Tuhan. Jalo hamba hanami rapa kontong go elek-elek nami on. Amin. Kita akan nupan hinargan ni Tuhan ta nama mukah lahuanta bani sadarion dear ibu hali hita marhitehon ni hata ni nebata ay mahumbani podah 15 ayat 20 tolu. Sonon ma hatani malas ni uhur doai bani halak anggohona balosni anjaha jingisan ai sakababah hata na topat bani panorangni. Bani bahasa Indonesia ihatahun seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Kita akan nupan hinargan itu hanta itu onggado iboge hita ungkapan nama katahun perlu be idilat bibir arse marsahap. Ungkapan on sedo pita ungkapan tumang, tapi ungkapan on memiliki makna na dalam. Ay mana sihol makatahon ipikiri lobe ahana sihol ihatahon ase ulang mambain borit ni uhur bani na manangar. Artini sihol patakaskon, sihol menekankon apakah persahapta parokon berkat atap musibah bani na manangar. Mase boy gabi musibah sangga parsahap ai mambahin boret ni uhur bani na manangar, sangga parsahap ta ai parohkon pusok ni uhur boret ni uhur tutu ai gabi musibah bani na manangar. Tapi bani renungan tasadarion ipasingat hita ase tetap marosaha ase ahana isahapkon hita gabe pasu-pasu, ahana isahapkon hita gabe membangun semangat bani na manangar, ahana isahapkon hita gabe parohkon malas ni uhur bani na manangar. Alani bani ganup sahap punya situasi apa panorang napas isahapkon atap iungkapkon. Ulang holi makatahun turut berduka cita bani hasomanta nasanggah terpasu-pasu pakon sebaliknya. Totu sahap ai ungkapan ai hata ai sedo parokon malas ni uhur atau penguatan be, bahkan parokon burit ni uhur bani namanangan.
Efesus 4 ayat 25 maka tahun ulang ma luar hata na mabutak humbani pamangan na siyam, tapi namadiar ma naboy pauli-ulihon na hurak asedapotan ulih na mambogesi. Ase hita haganupan hinargan itu hanta ihatahon do marhite renungan ta sadarion. Ase hita masahapkon sahap nadiar bani panorang nadiar jana situasi nadiar huma ase boy parsahapta ase boy sahapta ai parohkon hadamiun parohkon malas ni uhur bani